usizwise nawo mandla amafuni athenjiswa silifuze ngesi yelomandla yena nalo labusiso abantu kodwa sifuna amandla enkosi sifuna amandla enkosi amakhulu bake bawazi abafundi babo kukhuluma uDavide lapha uDavide kunye kukhuluma umuntu onezinto eziningi unezitha wayelala emigedeni ebalekela inkosi uSawule imigede ngemikhonto bathi uDavide kunye wayenezitha athi izitha zami ubuningi bazo bendlula inwele zekhanda lami uthi ngingumfokazi ekhaya ngizalwa kunabafowethu ngumfokazi uthi imfine zendaba zihaya ngegama lami amanye amagama unento eziningi nomuntu edinga uNkulunkulu bathi uthi kunye yebo kunye ngikucela kuJehova angifuni into eziningi ngiyakufuna ko uDavide ayicela kahle kahle ngiyayifuna lento ngamanye amagama I am ready to die ngoba ngiyayifuna lento uma ngibiza ukuthi ngikhumule ubukhosi bami I am ready to do that ngoba ngiyayifuna lento uma ngibiza ukuthi ngizehlise ngilale phansi ngizokwenza njalo ngoba ngiyayifuna lento uma ngibiza ukuthi ngizile ukudla I'm ready ukuzila ukudla ngoba ngiyayifuna lento uma ngibiza ukuthi kube nabantu engihlukana nabo ngingahlukana nabo kodwa Jehova kunento eyodwa engiyifunayo kumele ibe nkulu lento enza ukuthi uDavide athi anganqaba yonke into ufuna nje into eyodwa wena zingakho izinto oyifuna uNkulunkulu ku2020 zingakho izinto ozicela uNkulunkulu ukuthi akwenzele zona kodwa namhlanje befuna sisike iphethini kuDavide ngifuna senze njengoDavide akukuningi Jehova kukodwa ngiyacela kahle kahle ngiyakufuna ufunani Davide ukuba ngihlale endlini kaJehova izinsuku zonke zokuphila Davide wacela into abungazenzela yona ufuna ukuhlala ungayihlala uDavide angifuni ukuyihlalela Davide wacela ungazenzela yona ngamandla akho uthi uDavide angifuni ukuzenzela but ngicela kuwe ngihlalise angazi noma lento ngiyikhulumayo ngiyikhuluma emntwini but enhlizweni yami kimi nginento ethi uNkulunkulu noma ngineyanga lutho ngo2020 ngenzele into eyodwa ngihlalise